Kakasi Student Union Southwest Khas Hills District Unit minta kesngi kalapan poi ke mak jingdawa jang keseng shau MLA kamau kerwat constituency ba Renik Tanling do tongkhar bat shau MLA kamau Sanram constituency ba Ulan Singh Sun keseng gan sapen poi ru ekini ki jo ke mat jingdawa shau MLA Karanikor constituency ba Pius Marwen hakini ki sngi banwan keseng gapen pau banamar kini ki MLA ki dan hakal yang senshar bat ki dei ki nong mi khamat jang ki pat ba nakani kathan kim dei ban long tang ki nong pet kai halor kini ki mat jingdawa kaseng ka kintu ya ki MLA jang ka Southwest Khas Hills District bat yau MLA ka Mausan Ram constituency ban kran bat ban pen bor ya ki parlok jang ki ha ka sarkar MDA2 nadu umentri rangba ka jela bat dei ban shimkhia bat pen urlong no ya kini ki mat ki bakta bat ki balapin ki ya ka ri khasi jantia hi barok we ka KSU Southwest Khas Hills District Unit lingba ka ne ka kerwo ka kran shai ba wat la ki nong yalam ba shakmat jang ka Central Executive Council jang ka seng ki dang shakem hinre ki unit bat ki circle hapo ka Southwest Khas Hills District kin dang yai bud dien ye ki nong rem bat ki mat jingdawa jang ka seng hado banda odlong hapo ka jingalam bat ka jingyai lenti jang ka KSU CEC kikin hon jang ka seng ki balapen poi ya ki mat jingdawa ka wei ka long hau ba Ulan Singh Sun MLA Mausan Ram constituency hakabaya ka kin hon la yalam da ujit scam nong sit General Secretary KSU Southwest Khas Hills District Unit haka jinglet ya kan do yo ba Renik Tan El Tongkhar MLA Maukarwat constituency la yalam da Uplos Borland Kharjaran Environment and Cultural Secretary KSU Southwest Khas Hills District Unit Rengkat bat usamla Rutherford Lingdo General Secretary KSU Maukarwat Circle bat kiwe ki nong yalam jang kaseng na kalian jungi ke KSU Southwest District rekat ke KSU Mokorskal minta kesni lawan bani kendu ya lokal MLA jungi ba Renekton Lungdok Tongkhar kalau hakab dari rekat begitu ki santli kimat di bana kalian kaseng pelabu akmat jong sarkar jadi sang la ekor itu kapsan sni bakade berpenterkam edo kade klip mark mumta yui bak sarkar kaklem la itu takadau na kalian jungi Iwan bani kendu yang MLA badan buram jungi ban pensnyo kemacui ban rak yang kena kasur syaka yang berbatain berpensnyo barbak sarkar kan kadai ban pentrikam berdar yakini ki santli kimat ki ban kalian kaseng labu akmat jok sarkar kumban supen kan mau ba kaseng yakini ki santli kimat ke kaseng kabu kabanangkong kalong halor katuka kajingdawa jok kaseng baka sarkar ka deban scrap no lan deban cancel yak to public hearing ka bala penlong daka Sri Simen limited hangte ha daistong Isjentia Hills district baar pede bat habder kat bekto bat ban suspend ro ki UDC SP bat kinong kikam mahmat jong ka MSP CB angta ka baar kadai habder kat bat kajing pentrekam lanai kata ke implement ya ka Maklia Residential Safety and Security Act arjar kadro lanai ka MRSSA kabalai ka bedai kabder ka mat kabalai ka bedai ka implement bat dan amen ya ka Maklia Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar arfau nata ka basaw pede ban resolve ya ka ikikam ya ka rekom tungkam hanikrim bat kebasan kalong ban reform ya ka rekom tungkam lane ya ka rekom tungkam hapo MPSC bat DSC te ka ai kabangi banekran bat MLA jungi hangne mataksi kabangi khamban kalong ni halor kitu ki wai kili kimat kiba nakaliang jungi ko bau MLA jungi harap ban simkia kabanongkong kadai akaba ban pentrikam pura ya ke MRSSA arjar kadriu namar kumba nitep ya kane ba ka sarkar waktu sudah marca kadriu kala menjur ban pentrikam ya kane apo ke jela ka jungi rei nitep na ka ikadaw adu mata ka Islam suwa ka to ka lockdown COVID-19 ka sarkar kala bu entry exit point yang to hari boy Nrai hadin ko to ni iba sarkar hadin ko to lockdown ni hak to lockdown sarkar kapun kalai kene ka jaka kum ka jaka ber test
ikibru kibayat kibayang kibarung kibami jalam kaya lagi Jepang ke Vietnam but adin kato adu kini si kibamtak sarkar ka klaim le UM at bas ngosi kulong bah kini si kibamtak sarkar yak tu gajaka kabala labu ban cek bat ban register kita ginong try lane kibru kibarung nabar ka jala jungi sa ka jala ka jungi lomba maka ka pankala sa ka food court lane ka gajaka ban aiba mi ki ta ginong way kibo once ngo bah ni ka jala jungi jungi bo ngoba ban simpia lor kene kama pani kerpat ni dawar sarkar baka dai ban pentrikam murder hak der tat batene kamat kabaar pade kadai kumang ong mene kadai ketuga pentrikam leban amen ya ketuga nuclear identification registration of migrant workers at arjarato kadai rekat berkaturu nak yang jok sarkar harus nomor jasal la amen ya ketuan rei jumlah bentuk kadau kaba sarkar hadu mta keselamar pentrikam berkumba pila yoi dang he gini ki tayo ke baldat nak leng kaseng liu banbat iki nong trei ke banawan nabar juga jala barung bamut banwan trei po ka distrik jini kaseng kalap ba kitu ginong trei berjela kisi utang san foto ka banyo ya ketuga ban register ya ketuga up bat bandrung menteri ke bamon hakuk kana gejala jungi ting kaseng yoi ba kane jingle jong sarkar ka jing bom pat pentrikam ya ketuga amendment ka bakal adap amen ujar arjar kasau yoi ba kadai tang ka jing persyang ban kamai kisah nak tu ka ak te kebalai pede kadai kabangi ya kran bat umle jungi kalong der ka bat ka DSC te kumba yoi ba ingiloi ba nakliang kaseng ngaji kendo nak por ki bor ki badai pek lane ya awak belong ki nong train tu sekretariat la kendo ro ki ya deputy commissioner na po Sawas district berkelang district ki ba kaseng kala ya kendo ban penbor sarkar ba kadai ban reform na ban perkala ya kenika sistem marbu kumba kalau mata kami ke DSC peladai kata kalap ban kamai kisah jungno marti babun ki recruitment ki ba rung hato ki samla ki don ke jengar tatin berkadon ro ke jong ba kadon ke jing tep kam tu berkadon ke jing ka bamsa bongpong ka ba kraw bang tu kada du ba penlong samla tep kam bakim snor tatin watang bertep kamru kilangnya kiong tina kata kadau nak liang jong ka seng nila pentu MLA jungi udah ban simkia ban pensau sa sarkar kadai ban reform ya ketuga ya ka DSC kenang ba ka nang ni sakmat karkom tepkam karkom tungkam kanlong hagabesit ke basai kanlong hagata kumbangi dawa kanlong transparansi i bana kaliang jong MLA usa jiris yak boys hay kabadai buat kasur jong pajba te ni kami lentiru bah kani kekanti don bentalem rangkat berkipajba na kabenta ban pensngo ya ka sur ka upajba u anut nak benta kani ka kam